Pemirsa sekadi warsa sedurungyani pendakian ke Gunung Agung pacang ketutup selami pemargin upacara Taur Tabuh Gentuh miwah ide betara turun KB IBTK ring Pura Agung Besakih warsa kalih tali patlikur. Samian jalur pendakian ring Widangan Desa Besakih Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem ketutup ajebos. Sekretaris Karya Ide Betaro turun kabeh Inyoman Sudarsana Matutang indik pendakian ke Gunung Agung pacang katutup ajebos. Mapaiketan ring pemargin Taur Labuh Gentuh miwah karya Ide Betaro turun kabeh ring Pura Agung Besake war sekali tali 4 likur. Paiketan dane talar nguduhang majeng samian bage krame mang dane nenten mendaki ke Gunung Agung ring galah sani sampun kejantenang. Pendakian katutup ngawit tanggal 17 Maret kantos 14 April war sekali tali 14. Raris risampun kalah inucap pendakian mewali kabungkah sekadi katah nyane. Kawuhin taler panutupan inucap wantah mata tujuan ring sajoning ngerakse Gunung Agung miwah Pura Besakih. Napi malih Gunung Agung miwah Pura Besakih dados kena suci sani masikian sangkaning jalur pendakian utamanyane ring Desa Besakih pacang katutup. Mangde kauningin puncak upacara karya Taur Tabuh Gentuh miwah karya Ide Betaro turun kabeh memargi nemunin tanggal 14 Maret warsa kali tali 14. Ide Betaro pacang nyejer selami selikur rahina inggih punika kantos 14 April warsa kali tali 14. Dan pos nguningayang.